मरुना मकान कुंडी कायकुमजरिबा कुंडी चेयरमैन खुलाफा अदुगा चर्च की कायकुमजरिबा पास्टर अदुगा सिगुंबा रिलीफ कैंप्स लेदा उपाय लेतदना संजगम लक्ष्य तौरगा लैरिबा माई बेन सिंह से चन अदुगा चासिंग ख्वाइदगी लाइबक थीबा हाइबा तारे सिगुंबा लाइबक थीबा थौदोक्सिदैदा मागी नुंसिजरबा नुपा मवा मपुरोइबा हस्बैंड सेटलगा खाइनखबा अदुगा मचा मागी मथादगी सेटपगुमनि सेटलगा लाइबक थीखबा हटखबा सिगुंबा विक्टिम इंजन बिल मयम पुनमसे अखोई लाक्ष्यरिबा अखोई टीम से आई मयामना अतैदि लोइना खंगबिरमनि अखोइगी दाइसुम साहेब हानगी ऑनरेबल डिप्टी सीएम अदुगा अखोइगी विक्टर कैसिंग ओजारी सांगी हानगी चीफ मिनिस्टर की मचानुपा विक्टर कैसिंग एक्स एमएलए अदुगा अखोइगी किखोमबाव साहेब हानगी ऑनरेबल एक्स एमएलए अखोइगी जॉन अदुगा थाई अदुगा अखोइ ग्रैंड सेक्रेटरी याम लाखनैबसी दी मरक्ता हाइबा तारे अखोइगी तमिलनाडुदगी ने महाक्षी मागी ममिंग क्रिस्टोफर तिलक कवि रेस्पेक्टेड राज्य सभा की एमपी ने मसा तमिलनाडुदगी ने कोई मणिपुर की ना कोई पार्टी की इंचार्ज सेक्रेटरी ने अदो मासी ngरang इवनिंग दा इम्फाल दा लाकबा हाय अखोइसु सिदा लाकदबसु करी थोकद्रा हाइना यामना थौना लेना पुक्सियन चाउना मियोइबा अमगी तौबिमन खंबा उत्पा ngakpiba haibasi shorna koi kudimakta iba paidigi athoiba lan haiba tare gunne rumase aduna masai haibi ba tumaina akoigi nutritional mi tara mari se masi hadok gadi hoi puba chaiba khadi tawramba yai adubu soidana moi 지금먹기 싫어모이 다독 비를까드라 하이시 거의 땀싸우나 사따우나 거의 레이븐에 거의 부는 머니푸르다 레이민이가 거의 부는 먹싱세 메이테이 위비야이 무슬림 위비야이 우피 위비야이 오레니 나가 트라이브 위비야이 거의 부는 먹시 암나 아사사우나 에 미오이가 뭐기 뭐주 미니나 मोई वाखंदक मिनसी आइगी इसा वरमदी आइगी नुपा वरमदी हाइबो वाखनसे लेरमगनी हाइबी आसासदा सुंसोय सोइदा फुबो चाइबा खा तौरसु थादोक पिरकद्रा हाइबसे आसा होई चाउना होई तौजिबनी अदु हाइबो थिबा पोस्टमार्टम तौबगी जेनिम्सदा सेंगना हाइरगदी अखोई मयाम ची लाकदबनी अदुदा लागा सेंगना हारगदी चीफ मिनिस्टर खंगे हानगी चीफ मिनिस्टर खंगे हुजिकी मंत्री सिंह खंगे लाकप मयाम दो अदुगी ममांगदा मोइना इकाइगदबदा अखोई इकाइबा हाइतारे मद लाकदब सरकार अमा लैरगा सरकार दुगी तोफम थोपा मथौ तोबंगमदबा अदुगा हुजिक हाइखिबदुनेबा मोइगी ममित ममांगदा मागी नुपागा हन्मिनरपनी अदा आइगी नुपादु सेटलगा मोइना पुहिबा मिसिंगो खुन लोइनरगा नाइबरिंग विलेज निना ममिंग दी लोइना खंगरगसु मसक्ति खंगी अदुगी मनुंगा अमसु हुजी एक्टिव सर्विस ता हुजी पुलिस होइना लेबा मिदु खंगीना हाइना लोइना आइडेंटिफाई तौर फोंगा अदे कंसर्न एसपी ना लागा इलेक्टोरल रोल पूरा अगा इलेक्ट्रॉन रोल दा सी दा हाई मसिंग सी नोई खंगब्रा हाई दा नोई दा आइडेंटिफाई तौरे सी यावी से पुर भौदा अदु भौदा मोई भौबा मराल लेबसिंग दो हुजिक भौबा एटलीस्ट फारगा
asumba justice puthokpa ngamdaba haibse sigi government se yamna pangdaba asumba moidagi asumba tawgani haibsidi koi asa tawdre moidagi noina accused of sine haina ta mawda hauji in service ta leba mi du masu yawi haibsi ta abhauda at least phaba ngamdaba khada ji karino moigi motive moigi wakhan moina tawi bisi karino manipur sida center gi modi hairo amit shah hairo sida state sida paliba sarkar hairo khudakta megi 13 du da seat ho e haida khudakta army gi cantonment leini lema khong sida sigi apoi bisi security na sekel magi manungda minute mari nga minute manga tara information ji loina bo khangba ngaktani ada moi isi kari wakhano moina tawriba kari behind the screen karamba hidden agenda leibno center da paliba BJP government state si da paliba government se karino moi ki policy program si karino koi so mana hire su moi se mathau tawge su khangde ikai su khangdaba sigumba government se akoi kari haini aduna koi moi mayamgi awabda koi laksari bise kari mata koi mateng pangdu ngamdagasu moi gi awabdo koi sang yab laksabani aduga laikhidraba imu manu tilakji you know this lady is her husband is research pastor. They are coming together with her husband. They snatch away from his hand and they push to one vehicle gypsy. Then they put separately all this 3-4 women in front of their eyes. They snatch away their husband and their sons. And they kill like anything. When they went to the hospital for identification of their husband and their sons, they could not identify. Some of them cut in their hand, some of them their head also. They could not identify, only means they can identify with their shirt, trouser, while at the time of they are wearing. This is the situation. I don't think anywhere in this entire country this type of heinous crime is happening. This is purely inhuman. Even the animal also will not do like this. And I hope this type of situation will definitely our Honorable MP Christopher Tilak, this coming monsoon session, he will definitely raise from the Rajya Sabha what is happening there in Manipur. I personally visited and met those victim family where their husband already killed and son already killed. I personally visited there and I met them, those victims. Where is the law in this entire country and in the state in particular? So where will be our future of India and Manipur in particular? I hope Christopher Tilakji will definitely raise this issue and we hope we will get justice from this entire country. So Christopher Tilakji, I hope you will say a few words.